Yang ya kepada ya sekalian beralamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. Assalamualaikum teman-teman onlineku semua. Apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Teman-teman, jadi aku nih kemarin sempat jalanin perawatan di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang aku sudah sembuh, sudah sehat kembali. Saat di rumah sakit dapat kabar dari anak gadis aku, Masya Allah. Makin cepat sembuh deh mamanya. Selamat ya nak. Semoga kelak bisa menjadi hafizah Quran, jadi anak soleha, kebanggaan kedua orang tua dan keluarga, amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah, bener-bener sakitnya itu kayak membawa berkah banget nih teman-teman. Jadi aku waktu sakit itu kan gak bisa dijenguk waktu aku di ICU. Nah kemudian semua teman-teman aku pada jenguk ke rumah, tetangga, saudara, teman-teman yang sudah lama-lama gak pernah ketemu, gak pernah kontekan, teman sekolah. Masya Allah, alhamdulillah menjadi penyambung silaturahmi kembali. Dari siang aku pulang dari rumah sakit itu sampai malam, kemudian besoknya lagi hampir 10 hari itu tamu itu gak berhenti teman, Masya Allah. Semua berdatangan, doain aku, nengokin aku, mau lihat keadaan aku. Masya Allah, mereka tuh sangat baik banget. Semoga mereka semua selalu sehat, berlimpah rezekinya dan bahagia selalu, amin. اللهم سلمنا والمسلمين آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة وبلية وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة اللهم حرم علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو إليك اللهم يا الله وحمد رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. Ya orang jangan nangis ah. Emang gitu. Duduk. Ya dia marah. Ditaruh kasih baliknya nggak mau, dia nggak balik lagi. Enggak, dia lagi begini-gini nyodok sendiri. Yang kepada keluarga kita, saudara kita, Ibu Yuli yang baru saja pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah mendapatkan kesehatan, kesembuhan. Semoga kesehatannya semakin sempurna sehingga bisa aktivitas kembali dalam sholat dan ibadah dan mengurus anak dan suaminya pulang. Dan untuk khusus untuk Ibu Yuli kita baca suratul Fatihah mudah-mudahan Allah sempurnakan kesehatannya, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya buat orang tua kita, buat ayah, buat mama, buat emak, buat bapak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita, keempat orang tua kita diberikan sehat, afiat, panjang umur, agar
senantiasa bisa membimbing kita. Yasin, 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 Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika min adada kalimatika kullama tadzakkiruna wa ghafala 'an dzikrikal ghafilun. Allahumma shalli ala salatin ala ashabi makhluqatika syamsi duha. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika min adada kalimatika kullama tadzakkiruna wa ghafala 'an dzikrikal ghafilun. Allahumma sholli ala salatin ala ashabi makhluqatika fadhilja. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Ya Qadir ya Sattar ya alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhanallahi wa bihamdihi. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة. Wa
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان اللهم بالفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبصحبة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الهم يا مالك الدنيا يا هم دعوة سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله. Mama disuruh itu makanya kasih sampai kenyang mana kakak Hasan sehat kamu sehat ya habisin tadi apa sama sayang Agak percaya deh. Ayo, Mak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga kalian semua diberikan kelancaran ya, diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum.